Dragi gledatelji, primijetili ste ove brkove na mome licu i siguran sam da svi mislite isto. Kako ti super stoji, odlično izgledaš, nemoj nikad obrijati, nosi to cijelu godinu, uopće ne izgledaš glupo. Ali ne, ovi brkovi nažalost neće ostati cijelu godinu. Svi vi koji ste gledali prošlu epizodu znate da je mjesec studeni mjesec u kojem puštanjem brkova pružamo podršku brizi o muškom zdravlju. Znači studeni, Movember, mjesec posvećen podizanju svijesti o muškom zdravlju. Zato dođite u Gyms for You, bilo koji centar, hodajte, trčite, vozite bicikl i priključite se našoj akciji. Studeni nije samo mjesec posvećen muškarcima. 25.11. je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Danas su tu s nama naša trenerica Romana i naš jedan od najpoznatijih MMA boraca, Ivan Sičaja, popularni Tirker. A Romana je dobila jedinstvenu priliku da na nacionalnoj televiziji tuče jednog od naših najboljih MMA boraca. Romana, što radimo danas? Hoće samo dobiti batina ili? Ne. Danas ćemo raditi samo metode samoobrane. Mislim, u slučaju, ako dođe do nasilja nad ženama, svakako je uvijek najbolja opcija izbjeći takvu situaciju. Ali ako stvarno bude neizbježno, ja sam tu da pokažem par metoda samoobrane, tako da nastavite gledati. Ivo je jedan jako miran dečko i uopće nije agresivan, osim u svojim borbama u kavezu kad to stvarno treba i biti. Danas je ovdje u ulozi napadača. Ako vas napadač uhvati za ruke, ovo je tehnika koju možete koristiti. Ako vam napadač priđe s leđa, ovo je tehnika koju možete koristiti. Ako vas krene gušiti jednom rukom, ovako se obranite. Ako vas uhvati za vrat sa dvije ruke, učinite ovo. Snaga žene ne mjeri se udarcima, nego u vrijednosti i znanju kada treba reći dosta je. Zato samoobrana nije agresija, nego hrabrost i poštovanje prema samoj sebi. Tim putem te pozivam da dođeš na moj grupni trening Les Mills Body Combat i naučiš više o tim tehnikama. Zato i danas i svaki dan recimo ne nasilju i pružimo podršku ženama koje su odlučile preuzeti život u svoje ruke.